Maya pagat panapon po kay katamungan. Iabetala po karing panalangin tamo ding makatuki. Para king kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang familia. Pablo and Reynaldo Giao, Bless, Constantine and Chris Apimoar, Richard, Paulo, Gia and Ricardo Giao, Yoli, Jesseline, Jeffrey and Joshua Tayag, Richard and Jane Giao, Aline and Minnie Lakindanum, JR and Kate Dadu, Eman and Jelly, Jello and Venice, Eduardo and Rosario Gilas, Cheat and Robin Angeles, Neddy Macalino, Ansley and Leia Gonzalez, Cherry and Simon Nathan, Kate Gilas, BJ and Fatima Dali Manlutak, Roque Manlutak family, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Alvin and Catherine Dison, Pamilyanang Maria Gomez, Dr. Leleng Santiago, Parico Gosyoco family, Parico Evangelista family, Parico Ocampo family, Parico Tungot family, Huang family, Ning Faharit, Ronnie Gatus, Jeff and Barbie Sullivan, Bayani and Rosa Cienza, Abigail, Jimuel, Jace Lauren and Kimberly Angeles, Corazon David, Connie and Edgar Angeles, Cherry, Lynn and Dave Capanas, Freddy David, Romel and Josie David, Junior and Carolina Maglalang, Biomsu and Abigail, Elpidio Castro, Vicente and Juanita Regala, Marvin and Cheryl Regala, James and Margie Sutphin, Dave and Maricon Sturwalt, Brian and Marlin Later, Santo Niño Missionary Group of Apo Waning. Para king birthday da Rejoy Meiko, CK Zazon, wedding anniversary of Joem and Janet Mendoza, Felino and Corazon David, Ryan and Grace Laksamana. Para king makapasubaling kayadwananda Ripat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlen Claire Sikat, Ninya Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and AJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Liza Pineda, John Alfred Kayanan, April, Anika May, Aliana Marie, Alfredo Kayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Jasmine and Bong Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Amelia Soriano, Soriano family, Jacqueline Bautista, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bista, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Shed Alfonso, Veronica De Leon, Jocelyn Heroso, Claudia Camiling, Jenica Camiling, Sol Yap, Romerico and May Alfonso. Para king malagwang kapaldanan di Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Francisco Hinco, Rina Kayanan, Ramses Tala, Romeo and Mercy Lasco, Carlo Camaya, Francis Dabu, Josie Hinco, Terry Davis, Francisco Hinco, Rosario Gilas, Charles Ann Gonzalez, Gerard Manlutak, Teresa Alfonso, Ines Gosum, Norma Gueco, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Loy Pangilinan, Cecil Manlutak, Ramon Alfonso, at para king kapayapan ding Kaladuada, Jerome, Maria, Julian, Simon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Gloria, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta,
Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Columbina Hinco, Tanner, Tyler, Percival, Teresita Mendoza, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Alfredo Sr., Teresita, Esperanza, Adoracion, Sunny, Jesus Soriano, Benedicto, Arsenia, Epifanio, Maria Hinco, Maria, Arsenio, Jerry, Veronica, Angel Cruz, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Holika, Jennifer, Rafi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Luis, Erlinda, Corazon, Emmanuel, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Jimmy, Estacio, Felicitas, Catalino, Lydia, Leonardo, Edgardo, Ernesto Alfonso, Enrique, Rosalina, Elena, Nicolas, Apolonia, Herminio, Herminihilda, Victoria, Pablo, Felipe, Marivic, Antonia, Julieta, Jove Carel and Joanne Cleland, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin Dalugdugan, Zida Tess David, Uring Santiago, Erning Sevilla, Rolando David, Rosario David, Leander Orense, Sonny Diaz, Jose, Polencia, Jose Lumanog, Ernesto, Ricardo, Susana, Jomar Ocampo, Calixto, Norma, Alma, Carl Joseph Between, Jose, Salvadora, Severa, Juan, Mariano, Maria Luz, Lucila, Chensen, Lorenza, Roberto Juan, Rodrigo, Encarnacion, Wilmar, Genaro, Maximo, Victorina, Generosa Torla, Macario, Maria Gosum, Felino David, Marina Angeles, Jose, Arcinia Serrano, Cristina Coronel, Francisca Castro, Lucia David, Mariano, Escolastica, Emerenciana, Jose, Apolonia, Miguel, Maria, Among Damasohinco, Juliana, Corazon, Dora, Rosario, Francisco, Roque, Macaria, Pedro, Alejandra, Hervasio, Teodora, Constancia, at ding maldang kaladwa, king purgatorio, lalong-lalo na di at angalan ng makaga nakakarelo.
Tinig pa, Puring Anak, Paning Espiritu Santo. Amen. Yung kapayapaan ng Ginoo, pantabi sa kapilangan kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pakamanang kapatid, sundo tayong nabinaryo, tamong misa, parangal ka Santiago. At may tago niya ng Aldoy, Fiesta Rereng Santos Inocentes. Metong niyang Aldo masaya, apong malungkot. Uling masaya, yola bibait yung peka-importanting dining regalo na ning banwa. Yapin ing malating pungul, bibait king metong alalabangan, yung ginutahin sa Kristo. Pero midamela kin dekreto ng Herodes, ing patenla rin hanggang, nakabingot, manibat ka doang banwa hanggang kabait-bait. Kanita, may ngari mo, ding bingot tayo anak, maging talapatutul, na taboging kakatang kasalpantayanan, ang aking kamatayan, sisyan talat pagkalungkutan ng kakatang kasalanan. Magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kinisip ang manu at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uling nita ipaning kapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, panalangin ni King Diyos sa ginutam. Diyos sa mayupayang tutu, pagkaluluan ng katam, yung pangapataw din kasalanan tam, idala na katasa naging biye, ala na hanggang. Amen.
necessis Deo, et intera pax Manalangin tamo, oy paming mayupaya, inampanganandakang kapurian ding Santos Inocentes, kapamilataning kamatayan na dela nanda para kang Kristo, patutuanan da naman saring biyeming kasalpantayan na napapasyagda, ring labimi, itinganadwan miking kapamilataning ginuming Kristo ng anak mo, ang mabibigyan po magari kambe mo at ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pangmasang iba't, king mumuna ng sulat San Juan. Itiya ing balita adimdami, king kayang anak, apapasyag mingeni kay kayo. Ing Diyos, suluya, at alang nanumang dalong dung kaya. Nung sasabihan tamong kayabe tayo, dapat mibiyebiyeta naman, king karulumduman. Maglaram tamo at eta mabibiye, king katutuan. Dapat, nung mabibiyeta mo king sala, antimo nung makananong niyang at yu king sala, hatintang pamisan metong, at ingdaya ng Jesus, anak na, linisan nakatamo king sablang kasalanan. Nung sabyan tamong alatang kasalanan, pipiraitan tamo, ing kekatang sarili, at alayo kekatamo ing katutuan. Nung ikumpisal tamo, king kekatang kasalanan, ayasahan tamo, king ipatawad no kekatamo ning Diyos, at linisan nakatamo, king sabladang dewakan, uling tapatiyo. Dapat, nung sabyan tamong etami kasala, gagawan tayong malaraming Diyos, at alayo kekatamo, ing kayang amano. Pakamalan kong anak, susulat ko iti kaya kayo, ban eko mi kasala. Dapat nung inginumang mi kasalayo, atin tamong talapamilatan kingig pa. Ing talapamilatan, ya Iyesu Kristo, ing alang bakas a kasalanan. Uling Iyesu Kristo, mismo ya, ing menatbus karing kasalanan tamo, at aliwa mo karing kasalanan tamo, nune pati na karing kasalanan daring sablang tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talita pakibat, ing pakibat tamo po, ing kaladwa tamo miligtas yang anting ayop, king inumang dang bitag. Ulitan tayo po. Ing kaladwata mo, miligtas siyang anting ngayop, king inumang dang bitag. Nung nakata penigan ning Ginoo, inyang ding kalaban lisuban da katamo. Magkang penakmulda katang mabye, huling maragul ing kasbura kay katamo. Pakibat po. Ing kaladwata mo, miligtas siyang anting ngayop, king inumang dang bitag. Hing agos ning nalbog, tinangay na kata sa aking pepalbog, linumod na katasa ning mabilis sa agos. Pakibat po. Ing kaladwata mo, miligtas siyang anting ngayop, king inumang dang bitag. Anting ayop, miligtas tamo, king inumang dang bitag, mesiraya ing bitag, at miligtas tamo. Ing kasaupan tamo, at king lagyo ning Ginoo, ing lina lang king banwa at yato. Pakibat po. Ing kaladwata mo, miligtas siyang anting ngayop, king inumang dang bitag.
Pupurianda ka, O Diyos, kikilananan da kang anting Ginoo, ing maslagdang hukburing martir, para ngalanda ka. Inginuman tabe ake kayo. Ama masangibat king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Kalakoda ding mga biyasa, pepakit ya ing anghel ning Ginoo, kang Jose king kapamilatan ning metong apaninap, nga nakeya. Mibangon ka, idalame ing anak ampong iimana, at munta kayo Ehipto. Eko mama ko ka rin hanggang eko sabyan, uling papanintunan ning Herodes ing anak, baning ipapate. Mibangon ni Jose at kanita muring benging ita, dela nala ring miindu at menulakan la para Ehipto. Menatili la ka rin ang gaking Meteya i Herodes. Makanyan metupad ing amanong sinabi na ning Ginoo, king kapamilatan ning propeta. Inawos king lumal ibat Ehipto, ing kanakong anak. Mimwayang emunano i Herodes, inyang abalo ng melin lang niya, karing mga biyasa. Inya pe papate na langan ding anak alalaki, karing king Bethlehem, at karing makalapit at tulugal, ding sablang anak alalaki, nayatin ng adwang banwatwa, at pababa, agpangking ikwanang awusisa, karing mga biyasa. Kanita metupad, ingamanong sinabi ning propeta Jeremias, meramdam niya ing siwala karin rama, ngungulangol at manyambitan i Raquel, tatangisano rin kayang anak, e abisang mipamatulan, uling mga matelangan. Ing maya pabalita ning Ginoo. Naral ko makaluklok, kalibutan. Pangalang kapatid, paring konselebrante, kinatamang Eucharistia, Reverend Father Gian Sagum, kinatamang Parish Administrator, Parokya ng Santiago Apostol, Reverend Father Jason Miranda, Guest Priest, may area pa pong mag-aral king kayang postgraduate Karen King Gregorian University, Roma, Reverend Father Jaicar Silva, ing Parish Vicar na ning San Ticolas de Tolentino, Magabebe,
At ikayo nga pong devotos at devotos na ng kikatang patron, Santiago Apostol, pakamalang kong kapatad, king Ginoo. Dindab tayong may basa kan San Mateo, ining ebanghelyo king pamidaw ning pera ring bingot, ayan kabait-bait. Meto nga talapatutu, king lugod king Ginoo timong ari da ding hanggang ari. At buri na idame Herodes, yung Ginoo, niya papapatay na lang ding anak manibat adwang banwang ang pababa natang kabait-bait. King meto nga paninap, ano yung anghel kang San Jose, makuka, munta kayo Ehipto, bayang miligtas ing anak. Kaya niya kaitaw king ing tagapagligtas, linigtas de na ing San Jose. Huling yung yan ay linigtas king persekusyon ng Herodes. Alatang talapangabos, metay. Kanya akakit yung kaya itang importante ng papel San Jose. At itawag at king Betis, yung piyesta na ning 30, maka-dedikarya kang San Jose, antimong karpintero, yung kapaninto ng tamo, kiti. Ya siguro, kaya itamo kiting figura ng San Jose, ng ninuya, at nanong dapat ang pagkapusan king kayang kabanalan. Muna, protectoria. Protectoria at sana, number 1, panwalo tayong biye. Kasi kay may mga panahon na moderno, lakas na Amerika, Europa, Canada, legal ya po yung abortion. May nga rin lang Herodes, din gobyernong legal na papapatela, ang rin Pungulo bibait kayo at siya ng Indura. Imarugula injustice kayo ni alang katarungan, o ba't i-abort may anak mo, imamo na naka-inabort, o tingin nga po na i-abort may, masaya pong pakibatan ika makibat kaya nga pong Ginoo. O ti-abort may anak mo nga lang kasalanan, may gulisak, may pulay, may takas. Yan nga ng Mother Teresa, the first place of violence is the womb. Lamay ng banala madre, imunan dili nga ng gera, violensya, yapin king siya pupuna na ning ima king abortion. At iti dinantayang practical aplikasyon. We have to be pro-life. Ang Katoliko kalan, pro-life ya. Yang pandualo tamo yung biye. Ibe inosenti rin, anak kapalating rin. Proteksyonan tala rin, matuwa. Uling ka rin, mo naman kayo Europa, at tila sasabihan na euthanasia. Potang yang kaya kang pengari, malabat na yung makakomatos, asabo mo yung doktor, patayin mo na himako, injection naman Demerol, matutudyo, enemigising. Ya, lalo po na, yung moderno la rin, bansang rin, etamo pakyapusan, yung immoralidad, para tupad na ng gobyerno ra. Euthanasia, London, Ausandeng, sweet death, di pa ni Mayap. Manailang death sweet, makatakot tayo yung death. Death is painful. Dahil po, number 3, protect the poor. Kailangan ng gobyerno tamo, kaya kayang budget, pakyapela rin pakakalulo for the common good. Uling, makalunis yung kikatang bansa, utang, international utang. E tala bayaran din, at dahil mamaya dilapin din nga puyo, tutuking generasyon. Tintang utang, makakaliwan na po rin pakakalulo. Proteksyonan tala,
ding pagkakalulo. Proteksyonan tamang injustice ne po makalunos na kay ding mipipimpin kay gilid na ni sosyedad. Ang timoreng makasukol na kay magbisa kong provincial jail ang Fernando. Lapitan ako na may itong prisionero nga na among sopan mo ko. Anam niyang banway ka na akong termino. O walo na akong banway. Kaya niya ako palinwal. Ha? Injustice na eh. Justice delayed. Injustice. Himbo naman ito. O sila tanan kay Drilon. Maganda naman ng panayon ng Kori. O ako, Mr. Secretary of Justice, at ikong meto nga makausukol kaya ni ayarin na yung termino na pati may dinan parol ako. Pa, sila tana ko. Palwalang minapuan. Palwalang minapuan. No, nung wala sasawag pa rin kalulu, natin na lang kalulu. Alang lang karapat. Yapin, Iyesus, may bait yan tinga nakamalati para ipakilala na kaya katamo king selebrasyon ng Pasko ay kareng mabandi, kareng popular, kareng piyasa, kareng mata sa posisyon kay sosyalidad. Doon na yung Pasko na sabi, may bait yan busalta mo in talapagligtas. Anting bingot amay na malati, alang karapat, nung yan ay pasuswan ng birian, Mateo, Jesus, nung yan ay lampinan, yan ay dilwan, nung yan ay imuan, nung yan ay linisya na diaper, kanita Jesus pakilala na, kapantera kayo ikong pakakalulong may na. Ating kong solidaridad, pamisan metong kaya kayong pakakalulo, ay usapon ing sarili yun. Kaluguran na kayo, ikaw nga lang apangan, alang kapanintunan, may na, alang bale, alang kapanintunan, alang panyaling panulo. Yami bait ko anting pingot para ipakidalaw kaya kayo, yung kaya kayong human condition, buriya ko yung dinan pag-asa. Nya, yung pangabait ng Jesus, king metong lalabangan, babiya pong hope, courage, and fulfillment. Nya, ang diyang parangalan tayo sa Santiago, at kakakalimwan, tingatsyuta pa kayong Pasko, ang kakayong Lord's Baptism, Pasko pa po. Ito sana kakalimutan din yung mga importanteng mensahe na ng Ebanghelyo kaya katamo. Pro-life, pro-poor, pro-weak, for the common good, anti-corruption, anti-abortion. Gustong din yung makanya na prinsipyo, ilang payiral ta aking biyatamo, ang biyaning Pilipino aging kaya kitakit kay puri-puri ampong tunay makabiyay kabaldugan king kakatang sa pantayanan. Amen. Talakad kayo po. Kaluguran kong kapatad, king panaunay ting lugod at ganakanan ng Diyos sa kikatang talapagligtas lintoy abusal tamo. Iyang pangtala ring kikatamong panalangin king iba at nga tamong manalangin ginugawan mo king talapatutumo kaya kabanan ng BME. Ginugawan mo king talapatutumo kaya kabanan ng BME. Para king Santa Iglesia, mi biyabiya sa aking kasalpantayanan kang Kristo, hinga manong mi bayit para kay katamo, king kalinis-linisan na Birhen Maria, manalangin taking Ginu. Ginugawan mo king talapatutumo kaya kabanan ng BME.
para king kapayapan at ikakayap ning mabilog ayato, ding kalam ning Diyos, king bie, ititarian dakatasana, king kaligtasan ning tutuking bie, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talapatutumo kaya kabaning biyemi. Para karindaralan kasakitan, pauli ning danop, sakit o kalungkutan, baning misteryo ning pangabayit ng Kristo, pagdala na lang kapayapan at masanti nga pamikakakatawan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talapatutumo kaya kabaning biyemi. Para king kekatang komunidad at ding pamilya tamo, hamatulang tinanggap kang Kristo king karelang bie, abalo resa ng tanggapan karing pakakalulu, at taong magkasakit king yato, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talapatutumo kaya kabaning biyemi. Oy paming malugod, i Maria bait ning kaya kang anak, Yesu Kristo, king kadalisayan ng ponlugod. Apalad no sana ring panalangin mi harapan mo, uling gagawan mi laking lagyo ng Jesus aginumi. Amen.
kayo kapatid, kanitang kakatandaon, matanggap yarapan ng Diyos yung pangbayupayan totoo. Tanggapan sa ning ginuiting dahon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kiyang lagiw, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pamimiglalang, ipagkalob mo kaya kami ing biyem mo, ang yamang bayo mi pahintindyan ing kabalduga na niti. Tanggapan mo sa nareting ay na daralan mi, king mit mong lugod. At ikabos mo kami karing kaya kaming kasalanan, itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lumanatili kaya kayo, At kaya ka, Antemore, tasyore po suyo, nakatas na lang king ginoo, masalamat aking Diyos, aginutom. iti karapat dapat at matuloy. Pinaping karapat dapat at patulid. Pasalamatan tangang parating at naman ka rin. Kami po Diyos malananggat, labis may paya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ibistiryo ng ama ng may katawan tao, sila kaya karing panimanan mi, imbayong sala ng kaya kang ligaya. Kaya kikilala yan miya, at tatatangalan ng Diyos, inya mabipiyasa keng lulugod king Diyos, ayami akakit. Uli nito, kampiting kororing anghel karimbanwa, darit may kaya kaligaya, lang at kaya belang tukungan babiya ko po yung kaya ka, at ngabing kakanta. Tinagaping banali pa, yung panipatan sa buong kabanalan. Uli sa pagparala po mi, pagalan mo sa ating ayon, yung Espiritu mo, bang para kaya kami, uli ang katawan at daya ni ginuming Yesu Kristo. Maria may daon ko siyang loob, yung pamalas at kamatayan, pinuaring tinape at papasalamat sa kaya ka. Pira siya niya, apinya niya ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikuan at kanan niya, iti yung kanakong katawan, amitawan para kaya kayo. Kanya mo naman kayo bating apunan, kayo na kalis, kasi bayan papasalamat kayo ka. At diwad ang kalis ka rin kayo, hindi siya fulong nga, tanggapan niyo iti, ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis, ning kanakong daya. Ing daya, ning bayo, at alangangang tipan. Ami po po para kayo, at para ka rin sa bilang tao, dapta niyo iti, anting kapigaganakan kanako.
dasal pantayangan. Pangasip ng bebe ng anak mo, darayan niya kaya ka, tingtinapay di, ating kalis ng kaligtasan. Lamang pasalamatan kaya ka, ipapalihan mo kaming matampang talakad, arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabawa, may pagamuha mo, di ka man sana, makinawan katawan at dayang Kristo, di pura na kaming ating metong ng mga Espiritu. Ganakan beoy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yatu, bang maganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, ing kay kaming Papa, i Florentino at Ipasiano din kay kaming obispo, ding sablang obispo, pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad bing painawan at maninayang subling miye, at ding sablang meyang unabiye, tanggapan niyo po sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kamingan, gaon mo kengan karapat dapat magkamit king bielang angga, ban kayabe ng Maria, ing Virhen induning Diyos, kayabe ring apostol, at ding sablang banal, Santiago, at inupad king malmong kaburian king kaya kabanding panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Yesu Kristo, anak mo. Ing kapamilatan ng Kristo, kambanat kaya, ipapapang tutok agam ng banal Espiritu, pupurihan dapat parangalan, manggawan king ngalanan ko. Utusan din mga buski katamo at ituruhin dibinong turo na nga tabong manalangin. Datang kami, pamagaling mo, ipamit
tapos magmay sa buong marok, pagkalubang kapayapan king panahon mi, kasi pwede kayang pakalulong, para tigil sa di karus king kasalanan, at miligtas sa buong kaligaligan, kabang madadaya kami, kamay maligayang kapanaligan, king padyatana, Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Yesu Kristo, sinabi ka ng kaya apostol, ang kapayapan, lalakon ko kaya kayo. Ang kapayapan ko, bapya ko kaya kayo. Ang masa pabalikdan kaya kaming kasalanan. Ang nalawan mo, ang kasalpagtayanan, ang kaya Santa Iglesia, at pamayapan mo ang pangbilugan at pangking kabuyan mo. Iwan mabibli at magari, manggaban king alam. Amen. Kapayapan ng Ginoo, mantabi sa kapayaman kaya kayo. At kaya ka ang tingurin. Bakit tayo may kakapatagtangan king kapayapan? Cordero de Dios, ngayon nilalakoy kasalanan ng iyato. Walang mayayawis kaya pura ng Cordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat iyakas niya nga manu, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, kapamilataning metong alang amanong pamipasyag kasalpantayanan, ting kaya kang anak, ting ninyo sinusentes, mi koronan lang biye pawalining kayang pangabay. Manano na sanang ding sablang tao, at anggap ka rin kaya kang kalam king aldoyti, tas nandang makirake king kaganapan ning kaligtasan. Iniadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Luklok tapos saguli para karing mapilan na paganaka. Viva Aponsyado! Viva Aponsyado! Palakpakan tayo po yung kaya katamong patulungan. Unang-una po kaya katala pong pasalamatan, rin pong minantabe pari, kaniti pong kadwang aldoan yung kaya katamong pamagtrido, anding kapagsadyan para king kaya katamo pong fiestang balen kete Betis. Una po yung pong parochial vicar na ning San Nicolas de Tolentino Parish, Makabebe, yung kakapumetong karempe kamatalik mo naman nakakaluguran, Father J. Car Silva. Palakpakan tayo po yamo. Siyempre yung kaya katamo pong resident priest, among Jason Miranda. Palakpakan tayo po yamo. Despite his busy schedule, iya po mismo yung meninton paralan para po makapakyabe ya. Ang giyang pong emiratang king kaya katamo pong fiesta. Anyang niya pong trido umikyabe. Ang giyang pong dakalya schedule, kaya rin na po nini at iya pang misang mete king Lubao. Bukas sa tinya pong meeting king Nueva Ecija. At pamilita na pumunta Kenny para mo po akayabe nakatamot makapagsaya uling kaluguran nakatamo. Makamalan ko kakaluguran, yung kakaluguran tamong Most Reverend Pasiano Apuseto Aniseto. Palakpakan tayo po, iyamong. Kaya rin na po ning misa ngayon, maganap po yung katamo pong Binibining Betis, kaya po king covered court, at yung pong dinner for a cause at Balik Betis night, kaya ni po king katamong tennis court.
Den pong bisang makipanalbi at makiabi ka rin kaya katamong katatagan, welcome kayohan po. Dakal pong salamat king pamanantabeyo. Bukas po, alas 5:30, ninggat panapon pa si Bayo, kaya katamo pong trido panimuna ng Father Ronald Giao, Salesian of Don Bosco, Mario na po ning San Juan Bautista. Sana po panagkataya po, kaya katamong trido, ang gana kaya katamong ka-fiesta. Misa po king fiesta, alas 4 ning abak, alas 6, kayari po yung makuyad na prosesyon, alas 8, alas 10, alas 11 binyag, alas 4 ninggat panapon, at alas 5:30 ninggat panapon. Kay bat na punita, yung prosesyon po king makabang pipaglimbunan. Dakaladakal pong salamat king kayong suporta at pamanantabi kanite pong kaya katamong trido at kafiestan. Viva Apontsyado! Salamat, Padre Gian, at saka rin kaya katang seminarista na At tintang itong seminaristang Franciscano Kenny, ang po ay Brother Rowley Tam ka naman missionary de PD. Palagpakan tayo kaya katang religious seminarian. Ini po, abi ako rin kapatong pari, ibigay kayong tauling bendisyon. Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. Bendisyonan na kanyang maipayin Diyos. Ipa, ang paning anak, ang paning Espiritu Santo. Amen. Ing misa, biyang pangne, umeta mo, king kapayapan, at kalipan ng San Jose, maging protektor tamo, king kasalpantayanan, kalipan ng Santiago, pigdepende ni kasalpantayanan ng Espanya. Salamat, Salamat, King King Diyos. Diyos.